from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. Rainbow Mizo Channel Thirtule, Ngai Thatu Zong Te, in Zavain Chibai, Kanbuglet Jawa, Voin Hi, Kumsang Hisum Nile Pathum, August Nisom, Ania, Manipur State, Boytrani, Many Tumatang Khan, Voin Hi, Anizana, Anitachia, Ane, Meitei Hovin, Noksak, Anti MMI, Assam Rifle Hotachu, Manipur State, Chuasan Turin, Merapai Bistele, Kokomi Tachuan, Nasatakin, Anormeka, Tinni Minlama report kanon pek tong Khan, Manipur State BJP 10 Diglaw Takapuin, India Prime Minister le National BJP President JP Nadatan Hena, Memorandum Hanlaw Thelu to Bok Ani, Tichuan Voinlama Po Hian, Manipur Valley Area Muntren Khata, Kokomi Tele, Merapai Bisho Te Huay Hotin, Manipur State Chunga, Assam Rifle Om Tachu Chuatir Vectorin protest Anay Mek Boka, Heti Lai Hian, Nimin Lampanga Khan, Assam Rifle Anho Tulu Takmai, Eastern Command, Kolkata Trangin, Lieutenant General R.P. Kalita Chu Arun Kala, Lamka Khopui Atloni, Lieutenant General R.P. Kalita Hian, CSO Anti Community Social Organization Frank Tenen, in Biaknale meeting Anaya, He meeting Hian, Lieutenant General R.P. Kalita Hian, Manipur State Chungatang Hian, Assam Rifle Tahi, Kanchuak Mai Don Lava, Assam Rifle Kan Ho Tulu Te Point, Manipur State Chunga, Omri Zeltur Hian Tutluk Na, Ansiam Toa, Chuvang Chuan, Manipur State Chunga Hian, Kanomri Dona, Chuti Mai Chuan, Kanchuak Don Lavani, Ati, Meitei Hoten, Preser Natak Anpekavanga, Moirang, Lamkaya Tranga, Chuak Tura, Order, Anti Chuachung Chang Ero Kachuan, Moirang Lamkaya, Assam Rifle, Duty Post Satang Hian, 9 Assam Rifle Tahi, in Nukdokin, Tuna Chuan, Kang Vaya Tranga, Lalo Tak, and Headquarter Anga, Andon Man Muna, Anomek Ane, Meitei Ho Hian, Nokti in, Ngaimo Lema Sela, Eastern Lamzongzong Ron Biel Tu, Kolkata Tranga, Tutluk Na, Ansiam Na Chuan, Meitei Hoin, Manipur State Chuasan Vectura, Handu Nachu, Anpom Don Lova, Manipur State Chunga Hian, Anom Zui Zeldoni in, Alangta, Ane, Lamka, Athilti Chungchang Chauhi, Riat Anea, Mase, Eastern Command Po, Anho Tulu, Lieutenant General Meu Hetianga, Aron Kalchuan, Imphal Valley Le, Aceh Vela Po, Engengemo Sarkar Nena, in Biak Nachu, Anay in Arinoma, Twitter Lampanga, report Kan Mutren Khata Chuan, Lieutenant General R.P. Kalita Hian, Nimina Lamka Khopui Atlo Ma Hian, Manipur State Law and Order Kenko Tu, Mo Purtulian Zwalta Chubiain, Assam Rifle 10 Harsatna, Ansiam Lava, Mase, Danle Thupek Kenko Nakonga Hian, Enforcement Frang, Law and Order Kenko Tu Turber, Manipur Police Frang Tachuan, Lo Chamna, Anhua, Manipur State Police 10 Bias Taka, Tranlambik Nayanga, Minsoina Hian, Central Force Kanyangin, Heboina, Medmitur Hian, Manipur State Chunga Hian, Assam Rifle, Engemozat Dalu, Ania, Kanti Tur, Control Poimo Takchu, Trataka Play, Ania, Neutral Taka, Kanting Mekang Hian, Kanting Chunzom Zeldonani, Ati Tiin, Report Hi, Mutur, Omnol Bok, Ani, Ole, Tudanga, Kanpakai Main, Kan donation Chungchanga, Retur Poimo Takmai, Kan Hanpuang Lokanga, Manipur State Zofa Kan Unaute Tranpuina Turatana Rainbow Mizo Channelin Ve Bur Kan Konmek Chu Janin Janlai Darsom Pani Thleng Hian Hun Hon Anidona Darsom Pani Nulampanga Hichuan Khar Anito Dona He Thutluk Nahi Kan Tho Puidang Te Kontur Dang Anoma Bangin Kan Channelin Ve Bur Kan Konmek Chu Cholai Lok Hi Athazoka Kan Riat Wang Ania Hei Manipur State Kan Unaw Zofa Tetana Donation Kan Kon Tito Plan Natur Anidon Lava Atul Dana Jirin Manipur State Zofa Te Tranpoina Turatan Hian Vebur Hi Athara Konchunzom Letur Hian Rainbow Mizo Channel Chu Kan In Huam Ranga Tuntumatana Kan Konbik Chu
voin August ni som ningani zanlai dar som pahni thleng hian kan la dong thaya hemi hun chung hian tranpuina lapedu te tan pek zel thei ania mizomi puite zofa kan u naw frontline a harsatna tokmek te tan hian hun toite kan nei to chunga hian tranpuina ron pe thau turin kan som non le cheu ani tichuan Manipur zofa frontline tranpuina turatana vebur kan khona voin chahnu dar ni thlenga rainbow mizo channelin tranpuina sum kan don to jongjong hi chengnoi som singli sangkhat janni somrukle panni ani donation kan khon hun chunga tranpuina sum ron petu jongjong te in chunga lom thu kan sei takmewa mi puita ne na tanga tranpuina sum kan don khom te hi apek na tur kan rom han lok sa te ne na pek ngalwat ani dona ma se tranpuina kan hlan na te hi kan ron puang ngal mai don lova thileng kim ti felvek ani nuwa kan video a hian ron puan jarle kan tum don nia ole chanchin tharlama han hoile thungila mei ni thuma tharum thona achwa tantirnia khan meitei meichia pakhat chu lamka pongsualani tin meitei hoten an sei chuak le ta hei hi thil thleng tak tak ani amti fin fiana engma aum lova meitei hoten zofa te ming chataka min puntumna anin ashriat bok ani hemi chungchanga hian India Today notice chuan voin chun dar som pahnia report anpek danin mei ni thuma buaina achwa tantir lai khan lamka khopui chunga ku ki tu ti hriat lo ten meitei meichia pakhat anpong solron ani tin Bishnupur Women Police Station nimin August ni kwa khan FIR an theluta FIR hi register zui ngal ania FIR register ani nuwa hian victim angalang meitei meichia pakhat chu Bishnupur Women Police Station hian ron kalin achanchin hi aron sei chianga zofa ta jingami mi tu ti hriat lo misual rolten mei ni thuma khan lamka hian anpong solron ngai ani ti asoya hetianga anpong sol hun hi lamka tharum thoa inti buaina achwa tak thu tawang khan amale midang tam tak te chu in chung atangin tlan bo tumin an tlan chia hetianga tlan bo tuma an boivel mek lai hian misual rol ta hian ronnang chingin anpong solron ta ni tin asoyani NDTV hian report anpek zeldan chuan ama hi pongsual aninge yamti medical examination po neizo ani toa mase hospital lamin an exam na result hi engma puanzar chian ani lo thunga exam atang hian pongsual aninge yamti hi finfia ani le ni lo po soi aum lo bok ani Bishnupura Women Police Station atang hian lamka police station lampanga chanchin chiangzo ka lo chui chianga investigation local puiturin he FIR hi forward ania mase hetilai hian Bishnupur District Police Station hian KC IPC section B34 nuaya register ani to thung ani hetiangani meklai hian Manipur State buainain angngong Indian Parliament rorel na chu tunthleng hian ala boichun jom zela August niriat nimin piatrang khan opposition party tang role pol Indian National Developmental Inclusive Alliance tachuan sarkar dinglai BJP le atho puite rintok lo na motion of no confidence an putlu chu soi ho tran ania tichuan nimin nileng khan soi ho ani boka voin lama po hian Lok Sabha lampanga soi ho chunjom zel ania sarkarin tok lo na motion hi soi ho zo ani huna India Prime Minister Narendra Modi chuan voin tlai darli vela hian Lok Sabha House discussion anaya an soi ho na rang te chanlet na apedona tichuan India Prime Minister Narendra Modi hian a chanlet na thucha a soi zo hian Lok Sabha hian vote lak turangai ani zanin vela hian vote hi an la fel turangai ania MP zongjong ten vote an pedona sarkar dinglai hi kathopani tile opposition party trangrol pol Indian National Developmental Inclusive Alliance 10 motion of no confidence an putlu hi kathopani tizongin vote hi vote chinia laktur anidona voin sundar sompanile minute nga khan Twitter lampanga India Prime Minister office atangin thuchua siam ania parliament discussion annai mek motion of no confidence chungchanga hian
Prime Minister Narendra Modi chuan achan let na voin tlai darli vela hian House hian aswaidon ani tiin anron puangzar ani. The Financial Express chuan live update anei danin voin chanu dan lile minute somli panga khan Rajya Sabha lampanga chuan rorel lai theilovin in hial boina lian takin achuaka heiwang hian naktuk chahmadar som pakhat thlengatan House hi ti toplai lokri anita ani. Mizoram State Sarkar MNF Ministry hian Sarkar na chalmek tu BJP le athurwal pui NDA anthopani ti chu kanthrawin harinoma ti chuan voina khan news clickin report anpek dan chuan NDA in anthopui Mizoram State ta MNF chuan motion of no confidence chungchanga hian thutluk na ansiama Mizoram State ta ruling party Mizo National Front tatanga Lok Sabha MP Pusilal Rosanga chuan opposition party ten Sarkar dinglai BJP rintok lo na no confidence motion anputlu hi kathlop dona hei hi opposition party Congress semo BJP daudal du hrimhrim te kathlop na anilowa Sarkar dinglai hi ahlo chamfai vekani ti hi lantir kadu zokania abik takin Manipur State Sarkar nuaya tharum thonale boina thlengme ka anin rolnale anchetna hian anhlo chamfai vekani ati Manipur State a hian zona thak tam tak anoma andin mun thalo tak hian MNF chu chungril taka min khoyani atia hemi chungchanga hian party president Mizoram Chief Minister Nibok Pujoram Thanganen po in biak na kannai towa motion of no confidence opposition party ten unmove hi kathlop donani ati heti lai hian Rajya Sabha adjourn ani thu kha kanron soitowa naktuk chahmadar som pakhat thleng hian rorel na chunjom lawin ti top mani dona voin hian Rajya Sabha Mizoram atanga kan MP Puke Vanlal vena achahit lea athu soilai tangto hian Rajya Sabha hi aboizui ngal noi ani deu bara MP Puke Vanlal vena hian Rajya Sabha athu soitlang puita hi han soidonila Mizoram State atanga local kania kei hi tribal MP kaniboka Union Home Minister Hamid Shah Khan House angai hian tribal mipui Manipura om techu Myanmari anni tiin asoya Myanmari kannilawa India khole tui Indian kanni India rama hian PC administration madaya trangto khan kanom toa India ram chunga hian kumjani chuang kanlo cheng to ni atia mipui auna sala tukawang hian athu soi hi hriat lei thei anilawa hetianga thinrim taka thu asoi wangle House chunga bencheng tam tak aum takawang hian Rajya Sabha chairman hian thuturin hangena heti role hian MP dangte anting so boka anthutna thuvek turin ding mewin akhapa mase thom bencheng hare mai thailo chairman hian soinon lein hei hi sensitive takthil ania uluk taka ngai thaturin kangen choni atia mase puvena hian thu asoi sei man lawa thinrim taka voi khat atong chua hian House chunga opposition party te nasatakin achok thowa House chunga rorel lai theilowin aboizui taveka heiwang hian House hi adjourn anita ani kan video hi tu main low politicize low turin kan ngen chowa hei hi kan nam kan sa khole kan ram issue ni ti mipui ten hrerang turin kan cha du cheu ani puvena thu soilai hi toite video clip ilo thirlok teang The Honorable Chairman. Thank you, Honorable Chairman, sir. Yeah, I'm from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Now sit down. Sit down. Sit down. Please sit down. Please take your seats. Take your seat. 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 No. No.
khatiang kha Rajya Sabha Rorelna Thilthan Dan Chu ani Manipur state boina hian Mizoram state chunga kan politician te natakin anghong meka BJP party a Lunglei West block president Puvanlal thanga chuan Mizoram BJP president nena banna atheluta inhudona lekha athelu hi kan han share chuak ange kumsang hi le som pariat MLA Inthan Puidon Khan BJP Prime Minister Narendra Modi kai kruai Sarkarin India rama nasataka ma ason dante kaini mirithaita tana ham thana trang housing for all te NERGS tele gas free connection ti te angai poimo dan ka hriatin kom vena om tak nia hriain BJP party hi kalozom vea a policia katui mai baka thopui fel tak tak te wangin thinlung le ti tak zatin ma kalola vea kan ho tu ten ni na poimo tak tak te min pein kamo phurna te thei to pin ti hlotin ngei kalotum ve thrina kumsang ni somni le pathum Lunglei Municipal Council in Thana Khan Ward number 7 Chan Mariwata official candidate dingin ka party BJP kalomwal phopui ve boka chutianga thei top ka chholai chuan kumsang ni somni le pathum mei thla tanga Manipur boya Christian te pathian biakin enge mozat halral ania kan mizo pui kan unau ten nasatakin ti du da antuara nam anga in beina ani mek lain kan BJP sarkar India ram Hinduram siam tum hi Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur boya Christian te thawang haunale kan nam puite tana thamwona tongkam voini thlenga ala chak chuak du lo hi kaini Christian tele anam anga mizo nam zo na thak te tan chuan BJP aumzel hi thilti chia kangai lova ka thopui du tak te chu ka ban san cheu alo tulta nia hriain partia kani nanen voinia hian kalau chol sal don ta cheu ani ka ban na hi minlo khathiama minlo pomsak turin kange na chatin atopa hian Vanlal thanga president Lunglei West block Bharatiya Janata Party Lunglei tin ahming hi azia nan ani kanram le kansa khuwa himna turatana malatu le nina bansan thak ngam khopa hetianga namtana mirin om kan nei hi Rainbow Mizo Channel chuan lom thu kan khil tak meu che ani ti chuan lamka lama hankir le lok taila kan video tir lama kan soita kang khan voin hi meini thuma tharum thona achua Manipur state ta buaina achua tanatang khan ani jana chi anita hemidan chen hian lamka khopui chungle mun frang franga rally lian tham tak mai huai khot ania lamka hian rally tel mi pui ta hi an thanem lea mitlin tok ani deuh bermaya an rally video hi kan thlir lenga ti chuan tuntruma kan report chu kan du tok donia Joss, inu na palce mo. Inu na palce mo. Aring. Hindi local cellphone na Cycle lalpa. Cycle lalpa. Cha cha you.
Hey, Moon. That's Tol me de tío, nung tiếng. Sir. Lại nung lại biểu, rồi này biểu mà. Oh,